Запад тем самым реализовывал свою задачу сделать из Украины не просто антироссию. Moskow akan melakukan segalanya untuk membuat Barat sadar akan masalah Ukraina. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada konferensi pers setelah pertemuan bersama Kolegium Kementerian Luar Negeri Rusia dan Belarusia, Kamis 19 Januari 2023. Lavrov mengatakan Moskow akan berusaha untuk menyadarkan politisi Barat dari sikap lancang dan kolonial mereka terhadap Rusia. Dikutip TASS, seperti yang disebutkan Lavrov, Barat menyadari tugasnya membuat Ukraina anti-Rusia untuk merusak kepentingan Federasi Rusia, melemahkannya dan menimbulkan kekalahan strategis dengan tujuan untuk mempertanyakan integritas teritorialnya. Ini adalah orang-orang yang benar-benar lancang. Ini adalah orang-orang yang menempatkan ambisi politik mereka yang tak tertahankan, upaya untuk mewujudkan rasa superioritas mereka sendiri, impian dan ilusi kolonial dan neokolonial mereka di atas kepentingan rakyat mereka sendiri, katanya. Политические амбиции, попытку реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные. Неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов. Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО, Евросоюза поскорее протрезвели. Тем самым реализовывал свою задачу сделать из Украины не просто антироссию в абстрактном смысле, а антироссию в смысле нанесения ущерба. Some people may have given up on American manufacturing, but the American people didn't, and I know I never did. That's why I made it. Первое, законным интересам Российской Федерации, в смысле ослабления Российской Федерации, ну и как сейчас уже откровенно признают и политологи. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.